Aya SOMPA 106.5 YouTube no so ya SOMPA 106.5 na nsam no ade share wa santamantem kropo kuma se FB ewe ya fidi kese ye ho no 93.1 ayeko abafa bi 100.9 wokọ Paris France abochimemu a Adam for radio FB watakwa eno ya 101.1 chakwade ya dam 103.3 chachuman aya 106.1 ana fesunyane ya 98.9 wokọ nkranza adehyenem ya 108 ya bi 90.7 ana domano so eno ya 101.3 Kingdom FB mankasim aya 106.1 ana fe decoder na tuning radio nyina so madawromanti ya wo hono mo abetumi atie ye na anansam wa yede ba no no mpa mu ya yatune din say what bite kase bono ne ye hwe aye o my Ghana ya pomden anyumaku awodo ya ewo o my Ghana emu na yako Offenso South Kropono emu na Offenso South ana yadri krobi e friend sa Gambia nkwanta e wonom ne yadri wo ma yade hye ye wonom so hyase ye wo mobo so getere ye pa ya wonom tro Ghana ban sa afadia no ayeden na baabi adru de sabio e ya kwakodru sabi adwo fampieto brem sanse anu ayede dia ma wo amu ama ensu abo wo mo se de jonso abo abo akokọ wonom kwan so a enye ewie kire kurampo a chips compound nkaja aban ne bayede ma wo mo se nka yaresa bia wo metumi akọ no akọ ya hwe nkakra no eno so abo wo mo se de jonso abo abo akokọ na wamo kyeresa ade ba ko a yakra na ahomete na wamo tia no mo se afem ayesa edura no mre na wo pa ni se kwa ba bia chen compound no wono a enya asem keto ma age sabi wo pa de madwa bi kena so na oputo na wo sebre wano pa ansa ne munsem watumi aka sansa wo bekọ na wo bi da won ma ya gena to won ma ya hwe no no na nipa no chese doctor kora wo hwe no no wo kita torchlight e na digina nipa no so wo mo chese kanea ba kokura ni hono mo ya wo mo de ye adwuma anam so ama kwakwa ye den ade ama omafo a wo Gambia nkwanta pa sasa wa hawo ne amane ani mu apinisie yi won betumi akere mu afi wakyerese wo ye no kora to nkyɛn ya won makwa won sam so atete apura pansam se kontebe no eni oduo na ara yesa galamsa mena etutu se huhu ntina kura na nsuo ahyase a emma mane musuo no nsuo to na won musu sanse ensuo ba betoi adwarifo ne school fo nyina ba be kadem wo bi antumi nkwa adwuma nyeye ma no nyeye wo hono mu a won mo sra ba mo mpanyefo pa se wonom emmoa ma no nyeye na asam nti Yankwa umano sotew na yene Municipal Health Director Orayere Audrey Miran enti enkonkodi enkomo Madam Yamwajo SOMPA suni na wo hoye de Meta to Yesu adom boko na monso e jana dom yensu ye ho ye pa yema momoni adwuma sa o hawo ni amane nyina mu no mompa ba moda so gina mo se ye bambo mu behwem na Orayere Audrey wadaroma ni ababa to ya pono so yesa Gambia nkwanta wo manfo na esuo yi won mo kyerese won mo akasa chips compound e wo hodo mu a yenim senke janka babu nkakra ma yarehwe dwumadi yakoso no torchlight ene drum bi a doctors ne nurses e wo hono mo ade ye adwuma menim asem yi what mo mpanyin sem ababa drum anim na mo gye ne sai me pa jaw me damo eye no correct Gambia nkwanta compound ewo community a friend Gambia nkwanta mu na meka se Gambia nkwanta ko ni na omuni kamia electricity ECG endru hono mo ye ebini ho enti nyete ebia ebi wo kroni mu na facility no ena eni kamia eye kromu ni na hoye ko wa kapra enti omuni kamia na memewo kase eye ni masem minnim me DC so aware of it a wo take steps a wo betumi di ayeden a extend electricity e akọ Gambia nkwanta kro ni mu na munim so obi ka enye Gambia nkwanta nko ani kura a ye watch compound na clinic bi wo so a kanea yeden eni hono mo enti kanea ni hono no nche se ye nhwe ye manfo ye behwe wo mo just a top light yana ebetumi ayeden aboayen amaye dia render services dia ayeden ama wo mo enti kanea no de tie no nti district assembly ku akoboa so a omo pese wo mo twekane akoko ni mu na etoso mienu ensuo ne nso no
wɔn ayɛ raado sɛ wɔn bɛtu nsuo ama wɔn bosomi a ɛntɔ sɛ deɛ ebɛtumi bɛkɔ na wie bi ti di sɛ na nsuo no nso yɛn nsa ayɛ dɛn aka esan sɛ wɔn abɛgye ho information bɛɛ sɛ na wɔtwe mmienu kɔ mmiɛnsa mu nti n'anim sɛ ɛnni kyɛre bibiara nsuo deɛ wɔn bɛnya bi a ɛnkyɛ koraa. Yɛnsa ma wɔn ni adwuma sɛ asɛm ne baayɛ na wɔto ho anamɔ na wɔdeɛ sɛ apɔmuden adwumakuo mu wɔ hɔ mo bere o. Ɛyɛ no korɛ ɔmo brɛ esan sɛ funu tena ɛɛden na ɛɛya nso nti menim sɛ aban nyinani ɛmfiri so na sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no sika kakra de kɔm ansa na yɛtumi atwe electricity no afiri the nearest community ɛde akɔ hɔ nti aban mpanimfoɔ gu ahoboa so a wɔn ɛredi saa adwuma no nyinaa nti menim sɛ ɛnkyɛ wɔn bɛnya kanea nsuo no deɛ ɛneɛ ɛnkyɛ koraa wɔn bɛnya bi. Okay. Na wode wadaroma yen haw bebre nanso so waben wa pomdi mu no de na sa wose de wuram kakra na o kyerɛ ye nneoma ani so wode wadaroma o chips compound de ba wa di sai me pa cho man to kwati na me bisa sa chips compound ya ya kan wasem ye ba wa di sai chip compound no enya bet se in fie bet enkono 9 years. Sani acha na yenhwe yenimu sa doctors ne nurses wo mo wonuro bi a wo mo tumi de ma obi a wo yare na aduro no kra no mo prescribe de ma we timi ka se fa sha fridge mu ne ade ekwa be so na we no won mo fa so a won mo yes anduro no mo preserve no ansa ye. Pacho, ehono no mekanese enam se kania ni honinti no ehono no de wo muntimi nkura sa aduro ni bi aduro a wo mutimi kura ye de ebo ye mofra no eho ban enu ye de cold box mu ne de ice pack sa ye de egu ho na thermostat ye de edem a ye de monitor temperature no nti aduro a enye de boye mofra ne ho ban na eye bibi fufuru aka no ya na ye refer for the next level a omo betumi a provide care na omo wo electricity den ewo ho so tani e kwaye mu. Okay yenim se 9 years de acha yie asanka ba na kora ye se wode mu ba mfie miensa na ba ya ankasa senka won mo nyankane a ebre twato a mo ne aban no mu mpanyimfo di nkomo ya wo mo ma mo sa no ba ye da ba yi. Oh, me omo beje ejuma ewo ha aban telefone nim se omo beye no otu ho na mo me nia se wonim se de eho ne ti a enye SOMPA FM simple se wo kan ye ya na ya twe ebi a metimi dan wa ana me se kanea o se kanea ben wa wonye bintem na se enai wa wo hwe electricity poles a hodo a wo beto na ehuma ebedru wa meka ne sɛ ɛyɛ sika ɛno nti na meka sɛ aban pɛnefo gu ahoboaboa so a wɔn pɛtɛ wɔn extended menim sɛ wɔn atɔ electricity poles no bebree egu hɔ dom aka nneɛma nketenkete bi a wɔn betumi ɛde agyina so na wɔn de atwe kanea no bi akɔ yɛ community hɔ aman. Wadawro ma wanya complain bi ana ɔmanfo no bi aba bɛsɛm sɛ wɔn ayɛ adwuma anadwo anyamu amane ananam light ɛni hɔ nti. Oh, well, dear, Mecca say, I ye nipa na ye adwuma wo sum ne de edru brebi a ya na mwate aye de e ha wo madwen bebre e mwate ade ne scorpion say ade a e ha wo mo bebre san say kan ye ni honi nti wan ye careful a na bi kra wa ba be hye be bi na woni mu pota aboa na ye den e wo ho nti e no de challenges a ye hia no time bia but onyame adom aboan bi enka ye staff bi so far. Okay. Me ja wa mu akokora no wadaroma boa mi o. Wo manfo osu. Doctors na nurses ho no mo won mo kire se adwuma no. Eye won mo de honhom ne pena so wonam na mmere. Edurumra bi a aya na betimi aka se janka betumi a makuru a we de empare makura na nka mfiri me so. Zanza wo ba bi a wo manfo tie
wo mu nyanka ne ya ne ade de ye adwuma na wo de ase sum kabi mu ne ye de wakɔhyɛ no as a punishment bi ne ye punish wo sɛ si ya no wo manfo wo mu hwɛ mani mu nkonkosi da bɛn komodie ne mu sɛ na be ya ahokeka ne betumi akɔntama ma ye wadaroma wo yo minia me da se me ne wo kasa idie ohu se ahoden ne kase no enkura me enti me kasa me yama ye ho enna na ochima anase na wotwea me da but said ye me pia homa aduru ne mpanimfo adi nkomo akoduro no menim se omo plans are far advanced se omo ebepe kanea ne bia ye de edi ama ye enti menim se mpanimfo adwen wo so pa wo mu tu ana mo bia wo mu betumi within the anu tebe ya ya kanea kokoro ni na facility ni so bia ye de aso mo ni maso okay wadaroma yadase ano brano wadaje nyame hye opase abo opunu mo je yeso wai bibi akire ya dwene so ebesa ba wonche bio medase pa abusuani yana na kasa yeyi aye owura yere Audrey Miranchi ane yana na kasa yeyi wokɔ offense South Koponi mu a wono na municipal health director ana na woboya mane no se Gambia nkwanta ho no enye se bia a chip compound na wo no nko ana enikane o enfinhia makomako nkunu nie ya chip compound ne ba ye no kane akora bi ma hoda na kuro no akora akasa no enkane ye ni so enti bra wo manfo no mo bre no nya asem keto ma ana se bi onye se bi a won ma yi wo mani se ade na ba ye na doctor fo nkonkonko wo mo anko wo mo kon ne mo bi ye na fam de wo mo ya ba mo mpanyifo di nkomo wo ma se wo mo no ba se ancha kura wo ba ye de ama wo mo ne mom ye ka tumi no se dan kita ne sa se wo betumi anya mo ahoden no waka se ne anase kina na wo mo ba ba ye ne mom ni nyina ankemfo no wo no so eguso ada ya wo ye wo ma fam de na wo ye bi ede aboa Gambia nkwanta chip compound ye ho nom emu asam ane ye boy na wo ma fo no kire se enye chip compound nko ampo wama kwan nyina nya jizeze kron de enuoma nyina nya wom enso arewosam no se edru mfie nan bia se ye to aba wom kwoto santene ekwokoto aba se ye NPP se ye NDC CPP ndi kaka ho ne nyina won to aba mama mpanyini aba betena konya so yankwa woma no so ai na ye ne assembly member ya wono ewo Gambia nkwanta electoral area won monya for baba isa enkonkodi enkomo wono boyam wajo. Hello, Honorable Timenka. Marjorie. Honorable Marjorie, SOMPA Sunie. Okay. Honorable Timenka yenti. Yansan tribe yemse yebenyano ewa homa no so na fe yene no edi enkomo. Wei ayonkomo twetwe na yene adehye ne bi akasai na nipa ba ko anu oboye mu nkyiremu ha wo ne amane omu na mu yansan ko no abo ho bi mu na yemra wono abo majoy SOMPA FM. Hello mo baba na ho yade mpa cho me ho ya na mo so e ejana dom yenso ye kurakura mu pa ya de ankompase mo asedan enkanyame ampa wo manfo na asun yo won ma boye punu mu anumre yi sa de wo mo na mu onya asem keto ma de kan wama kwan nye ensuo to a bobo de to so mienu enkane ani kuro no so kura no mu de ya adwuma ama chip compound e wo ho no wo mu ni kanea enti duro no mra sache se wo ba pemfo kura wo be kana na se bi obi be pira na yare no be kwa kwaso so anu kakran san ya ma na so de na kwa yare sabie mu so no a na no so akwa bibi o wo no bo wo na wo ho asem ya ba be duru wanim na ba ye no wotu ho na mo akoduru sei Papa Ninka se SOMPA FM for medawase bebre medi yankompon hira ene nkoso edi mama sa makai senso for ho tuturo ne boyshia zone edi koka na wawase ene nkura se ne mpotem nyina na kura mena me assembly mai ho e Gambia kwanta eleta ai amakwata eleta area na se dia moti no sa de tie tiri mere sentene ni nyina I say I can't say offense. I'll be able to say the offense to here. Offense to Kurokatia, Asante Mantemha. I just said you, Ebian Kokrana, a book Rebidia, Ebian Kagita, the beat the same man for no offense. And son about the Dikumaso. And so you're sitting a munya, especially Sakano, I can't say offense.
first kuro ni nyina ya japade ene ya krabia nyina no saa kwan no so na wo so me aka say man no aba ye to epe mpuntuo ni nyina no saa kwan ne de ate aka ache SOMPA FM for some betie mi a o firi mo nsu a o kwa chiase o firi chiase a no akwa mankwati a o firi amankwati a lobuga o firi lobuga wa no akwa yankire kurom o firi yankire kurom a wakwa Gambia nkwanta o firi Gambia nkwanta Gambia o firi Gambia apotosu o firi apotosu a wakwa kwamnasia kurom o firi kwamnasia kurom a o kwa ani ante o firi ani ante a wakwa ade kurom o firi ade kurom a wakwa amanyini o firi amanyini a wakwa yasu o firi yasu a wakwa bonyure o firi bonyure a wakwa wawase amasia kurom wom kuro bibire na shishem cancer nyina wom atesu nyina wom okay anya kuro ponketu na da ho no emusu yie aho na fa su kuya nyina afiri edi soma santema som Ghana man aso ya kwa anye mekan bibi te sa Gambia kwanta keep comfort ensuo mpa ya di ma nurse fo ya nibi na mekakania ensuo ya nibi o firi Gambia ene na kurasi nyina ya ninsuo ensuo komre kuma kuyafo ya chemical ta ya digu ya nkuo to no sa nsuo na na so ne form a yesa bi no eti aho de membesre ampa informu a maka bi wo mu ya ni se no ma besesa de ba e ya ache ya besre se Ghana man panyin o turani e hwe fenso mai tuturo ya regional minister amu akohene abranti a wonim de ansa abranti no nana onim kwan no so regional minister nim kwan ono bo mekakra o ofenso south kropon no a woka no enye kroketwa sa Gambia nkwanta krokasie yi enkane anim na nsuo nsoso ho asem akoye bibia ho a chip compound ho no ene mo bre na boami o nyina ho ya dene ya mu anasefo ko ho no a wo muntimi ntena okay na asem ne ba ya no madam fo no mo ko ha asuenti o muntimi ntena eto mere bi agita eto pie water na edi akọ na tani asem de meme kan dabrewe me ko pay power bank ina me so me phone so a me ko pay baby gina me ne mo kasa nya san ka me ne mo ntimi nkasa hey serious ati madam ma how dia ya wo how pa ati yasu sira Ghana fo esro mampanyini esra regional minister sa efenso de afuwe ekeneke o motu o mani embehwe ya kwan ne kwan bone ya team nso kom ya team kan ya asem so ya team it is a problem we me sta abai hada o solve my okay now one obo wadar mabua me kakra eya no watia break kakra bi dia ma me ha mo medase na mbi sasa akoba ne seye no minim sanya den adesuafo be wo ho ekwa be so na won mo fa so a won musua de adesuafo ni nyina madam papa cho asa na adesuafo no be ba be kira de ni nipa kakra na betima tena ho meka nkoda wo mo ho no mo a wo mo esua de na dura numere akwa be so na wo mo fa so o manfo no se won mo ye dan sanse we kwa de se beja ni yare o adesuafo no dodo na wo mo ba kurom gi so wo mo ba fenso beda adechi a wo ma tomato antisensuo to a problem anta na wo be pem so akwa kodru school mu no na breko madam nye easy baby to say me cancer see me kuro ba ko di cancer se ensuo to a anta na teacher for be duru ho no na number se du ba ko mu ho because kwai ne nye kwai boninti ba ye besre menim se no ma beto to akwa me sa bre ya nya ya MC abrantie ya oba so e ofenso yenyina ye tie so ona wa bode menim se na nimu asem a okay na no ma betiti na kwa mu yo ya kire no ma ko gu na nim ye wo ho nyina ye de agu na nim ya nim so obetu na ma ko kare na minister ho se de be ya o mampani so bete na o mo be kwa ya mbua na mpanyifo ma no that seminar so yi madawrma mo so mo mbo so mai because se de be ya anko ya assemblyman ena pa ni munyam e ma na manfo anya me nkwa e kwa no so ya assemblyman ba ko 4 ena wo so enya ize kropon ka se pa na da ho no ti sabrewe offense kromo ankata no ka lodu
pie na nsuo to a gisa ona mama ko fikire saa ko pie baby ansa na wo makọ yo honorable bo me wa ha sei na ebra asem yi ba ye a munya MC foforo yi a wa ba tena konya so yi mo ne nkomodie mu no sign wo si bi ka kire mo fa ye ono oba e de afi na ototo no ma by me wagidie mapase na form de se de obeso aye afamu bia no nya metimi nim se ebe ye because of say every day acho me kai say kan asem yekura no abaya woteso ebre so wo mo hyehyɛ no ma wo mo di no ma nyina begu ho tabre we ya me no kasai o firi mo nsua kwapem wa ase a ahoma gu fom light post nyina wom I am say abaya okọ ye wanya no be bia kọtege na homi wo mo bai wo mo fi wo mo ani wo mo ankoso enye politics na me ye de because the nipa no be ya na ene na edi jeje na ye ka okay sabre no wo mo di wo mo ani koso a ye gidi senka sabre we ka kan ya asem na de ne de nka tu atwa by am say o mo amfanye agima na wo manfo se asa watia dakakra honorable wo manfo kire se matia dakakra efa no sampu ntunyuma yi won mu nsuo nye won makwa nye ene ade uje tum sa ane uje tum sa watia dantina eno so aka ho bia pempem so abedu sese sana tie ya homa ne mu twitwa kekra ntina ya na duru baabi asama ntem nka yi na ya sa wo de no kura twitwa ba se de be ya me manigi baabi a me gina ne nti okay na entise de ye wote menka yi metonka mo entise si ya no bo me jawa mu wakọ wadaro mo ade na mo tuo ade amoa ade ahyehyeye na wodi gu akwan maboa o manfo san se yesu no eye wo so ne yesu gu mame jawo busa mi afọ na ono anya me nkwa ma sem tituro pa me di kogu assemble ya me sere mpanyimfo ene ga na fo tituro nyina se omo hu fensofo tituro bo issue zone ko pem wa asefo mobo ye hia nsuo de etoso mienu ye kwan de etoso miensa ye kania wo me se wi ase de nipa hia dọọso ba ye nya ni nyina abre ba kumu enti ya be sere aban se sa abre we ya aban tutu no ma ne de won fa bo issue zone enka ho de de be ya yeso no ye be di yie na yeso ye Ghana fo madam mana kekra metima asere no yo ono bo me no wase bibia ne ye ba sa ba won che wai Nedase nyame kamo ho mashallah amen I was away Gambia Nkwanta assembly member one wanya for baba isan ye chene kana se wono so chire mo se na mo no de wono so atododo no wana so ya ka ne ya wa abanchikuru ye ene bode nam so nti wono sra ban mu mpanyimfo chichiru ane MC ane asantemantam so ofo se asantemantam regional minister se wanya na fam de na wonfa emwasa ne beya wo fenso South Kropon no krokakraka ye tese omososo ho betimi ato wo na Gambia Nkwanta chichiru wo mapom demu nsem enhia wo mo benom enkoda na de hia enuoma nyina betumi agina ye na ye ne ade hyere bi akasa ye no omi tie sane ensem ne ko ye ba ye bedi asemi ehonkomo biu let ni ho doctor o say obreye papa say yare ni beto ho anadwe a ode light ene de ya adwuma abraham ken kwense ebanesa de esa no so o tete enso obeyenden nipa ho don tina ode tina hanye sa pa dia ade hawo ha this de ne se epanacho pi se omutie ya ni a be ya doctor ne betimi atena ha asum dwema hweye enye sa pa dia ebreye hwe kwan anya enye se we se bibisi wa anadwo ha na se doctor ni ha ebe den ede nipa na akoduru krom hawo emaye ya light ne ya kwan ene ya doctor oni light a ode ya adwuman ya srew mu a de muntwe ni hwe ene yensu enoma miesa we die ehia ya papa enoma miesa we die ehia ya papa I was away aye additional bi na yete wo monka no Gambia Nkwanta emu nkomodie ene nkomotwetwe na ye twetwe na yankwa o no so na ya ne won monyamfo husu amoa Frank wano wo shampa boa wofro enche kura entine nantie no ebesesa na ebesesa akoni sei wono obo majoy hello no bot men kan mo ajo hello mo ono obo majoy SOMPA so ni bato otonka me te won kana minim se wote men kan
meto nka na kasa na wo fam kakra oh kose yen san so nhwe se hello one of fere ye ma ko meto nka oh yama wo moni adwuma na fa yen san ma wo tiri nkwa wae ti dati yo wadawro ma ye frɛ wo numeri a eye bɔkɔ wom wɔbɛtena konya so MC nkyɛ na so asɛmba panyemfo se yɛde gyawa na yɛde asoa wo Gambia nkwanta kromu ne yadri na wɔma yɛde hye yɛ wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn ni nkane akora awewo sam no sɛ edura numera enkoda no ya wɔn kɔ school ɛwɔ Gambia nkwanta ne mfafra mu wɔn mo twa kwan ebi mo fa moto ne ade kɔ nkura wodo a ɛto aso kosua de ansa no masa abanti de nsuo bɔtɔ de na sare kye wɔn nkɔ school no ebiem wɔn mo kyerɛ sɛ nsuo nso ni Gambia nkwanta hɔ ana chip compound a aban na dawroma wɔbɛyɛ de ma wɔn sɛ nkɛbɛ boa wɔn apomudi mu nkakra na so wɔn mu no ɛno nso so a nkane ni hɔ nsuo ni hɔ edurumra bi kura no wɔn de sahye water bi ɛna kɔ de kɔma doctors ne nurses a wɔn hɔ wadawroma wɔbɛtena akonya so nkyɛn nanso minim sɛ asɛm yɛ ba beduru wɔ ne mu a ni ba me da waso sɛ wɔn ma konya kɛse wɔ mo fidi kɛse ngidu sɛ adeɛ baako paa ne ɔga na ɛsɛ nya gye tumi sɛ adeɛ a kan bi ni kwati nipa yɛ kutia ɛyɛ nsesaeɛ change very important me de so aka sɛ fa kam yankwanta ɔmo bu ɛwɔ nsuo ho ɛne kanea ho a sɛ bi hospital kɔ na sɛ kan yɛ hɔ no nsuo ne kanea abɔ ɔmo sɛ bɛ nso abɔ akɔkɔ no ni desire ho sɛ nsuo mo fie atwa mu kɔ na yɛ aban bi ɔte so ɔka so ɔyɛ nyina nyina ɔga na Nana Gambia nkwanta no Ghana mekodi omi tumi so Ghana enka Ghana ho ana Nana omuka so mayi bibi o Ghana no ade na Gambia nkwanta fo de edi sa aweho edi nwotu etwam na kane ni ho ensuo ni ho e wa ya sabia ho na enenti na mbize Ghana fo ti esupura ombe sa antifa ya mu odu e ma ye 2020 elections ya so we have more than 1.5 million votes difference between and NPP. But we have to be able to win the pay. We have to know the I'm the second to Amakoy. The motor I am a guiding principle. The motor is only my unity. So I can't read the swan at the governor. My two and a more for Sab that being purchased now. Now I gave back one I am my own say, the good one is the fair be bonsia. Can you go? Even anymore before the so a chance or plan so. The people know that they are sending me to the next day. Next so quickly in Benfosia. Some are contractor now in charge and enemy beyond Comocate or started for so many years. Well, you just said that's not scam and the man be example for me that you never casa yama. And what say me say, and I'm saying NBC, Jimmy said a bay or man being up for who did not come for what told me. Contractor no, I said, so far, no matter a far advance here. They will be on site and I have to hear now, and I'm going to come in so more than now. As I say, it's 2 in the morning. Even my engineer, any mechanic of the echo rounds, echo areas here, you have challenges. So you could die ahead there and over. It's done as a move clinic, any chip compound in a 1 hour. I'm not so shy at Gambian contact or challenge. So, no can say. Ya to tuni ma nyina ebi 18 year embuti be na bosome e ko akotu boho e wo aboa man susem no anu abrase na hospital na nyensu na to mo so nyensu panom na aboyare hu ba ne bebre ene nti ye ba ne yantra se amche MP ye de tie ko nichimu e kede mampani kai no boye bi no sa na mo na ne yetu bi o bi in the research agenda na Ghana for dia tumi sa ne ma na guso ayeye nti no kwete Gambia nkwanta wo sa challenge ne kania ne nsuo ni ho the NDC by 8 months. Yet and more if you know. You say, I feel inquiry not standing and you are respecting Gambia and containing and pending for more oh, can you soon? You can make my can. One of record a woman near Diabro so sunset. Your friend one far more do far more than baby. And now 1 million problem a ana wachira ya kwan ye befa so aye be so via me na firi ho nyame hira wo de edi kan na wadawro ma sane ye wo kan we yase bo so we ya kadan wo manfo mani nto so se firi be sa bosome ne na kakra de kro yemfa ne se be se abosome nsia chi de kro no wo ba sha se hu nsesaye e wo ba bia wo no tie me da wase pa
Nia, I am the family war to give you a sentimental. So you start your mana, with a so many on the call. Okay. I saw before me a day of money or moving. May we so mother yard and to give you. Among the co and the other from a year from Korea saying, the Indian Yanka. Now, as they can't, they are not taking the friendly sort of born. So instead of what one and next so. You see, one more money to us. I think from what Obama say, you may give me any need no. And they are my Yakono, now you say, now you are dancing, you are my Yasina. Okay. Honorable yen how bebre san say wo ba yen che de dikan de atoso mienu nso wa hye wo manfo no ma no ba se anchanche wo nafe sane ye aban foforo ba batena akonya so no ensakra betumi aba yada se ne wo bre no wadaje na nyame yadoma wadaroma se mo hye dwumadie na senso a memfa nkame ye wae nya na dia tum so bi so bu na tam kwana ba offense wa kan de na nti se me be kro kwana bo so mi ni pepe enenne okay so na mo ne nyama ye tu no ha no bi se kuma fono omu bi asa na sa na ayo se bible mu Jesus Christ ku ya wo ayo fusie bi ase a omu no mo sa fe bi obi na nsa na so omu da ni so nsa no bi asa na so ta nsa papo tambi we am ya se ketema no obo offense wa you say ya so mo kan say ndc any na mo man pon na musini of next year na fe Paul Amantem o tie di campo e de ma no am de ka so be ma mo se jofo no bi ba na mo tuo na mo no ma na ntikuma e be ya dance bi amom was ya base Virginia yini. Okay. Mo Yero Frank owo mo a Christ asumdwen kan. Asumdwen kan so. Medase pa. Awusuane na kwetwetwe nkomo yi ayaban krache panyina. Wasi Ghana man panyi Yero John Dramani Mahama nemu ewo Frenso South Kroponi mu. Onmonyafo wusu Amoa Frank ene ye se wo churchre mu na wo hye na de hye wo Gambia nkwanta no ba se. Anchancho wo ewo na fie wom se won ma fam ye pamfinhia be se nkono ne ye kire ne ye wo mu nyankane a ensuo ni ho chef compound wo so krampo no enuoma aginsamo a sa na so wo ba batena konya so yi wo be na fam de bia se ne ye be ya enuoma betumi agina ne na so yada na se wonya bre na wachechre ensemo e de akire ye what bite kasebo efri sompa 106.5 Accra sompa 106.5 Accra Emaremfi Celesta Company Limited na dawroma ana yade what bite kaseboyi ebaba somo wo payas toothpaste and the brusher awusua Celesta Company Limited wo na diaba wo madawroma nchi ne yache baabie wo na kasa empunu na epunu enhia na ehie wo se twiri wo se no a aye green no eguso no ewo so timi twie na wo twie na wo twi ne sei ayayas toothpaste and the brush na ne brush na diaba ko ma ni je won se wo mo ahodo wo de anu omre pa ho enu timi de twi akoda akora ase mane yeye enu wo adantam enu ase mre enu ase din enu wo de enu so wode pa se ne ya na bi mo pa no no enti won ma ye na ahodo no mo de aba ebua masen ni gina enya fe na de be twiri wo se be wie na bra ase no kora na edwiri gu wanum da bi ya ose de ne ntesa won ma sheda de afa mfidie ma hunu se ne ye Ghana ye se no ene ye wada ne sitie ena won ma ye no de aba adwama so nti wo twa jase ebua wo ankasa ma wo se no ejina so Philip gwenze Accra ne Kumase fo mo mfrɛ na mo pendodo mo tu won kran ya number is 0501 61 9588 0501 61 9588 ana Kumase aye 0501 390338 time haba mesha edino ATIME time. Ebuso yade ba na hawaye malaria edino chaze ehuna wana etiwani gye so ama wontumi na woda won mo ana wodewo woda ntuma kuru wana se wrodewo malaria nti wote aduane won so ntumi ni time TIME kono ko pabi na to nanom pharmaceutical shops a wodo mo herbal shop mu wo bowra won ma wo so per time TIME eno no bi malaria no se ba betu wonam ye bekọ aduane a wontumi ni bekọ wo betumi atibia mene yankasa ma ho atumi ato na time HH mixture anna capsules nso ho no mo wabana bema rashes bi omo na ba begwan yi fi ormo kwakọ bupa enam saya de kwakọ tibi na ade na mo a hyase na bo ho ban time HH mixture and the capsules immune system no be boost na kama ama immune system no nya hoden agina na so na atumi aboa wo 024417 669
0244 417 Nana Panyfo any enkomo. Dr. Rena Dembana na eto yare so. Aye Dr. Time da so. Medima fo eba center say na dwuma ho tienti. Won fa njetada. Akra ha ya apokua se mayira no wo. Udru war ma na yade ne yira. Kuma se wo agogo. Wana government school in the din hwani mu. Dr. Time da so no ne din ne honam se. Na wo mafo won makọ wa dance di a won mu die nya senketo ama wo se hwe. Stroke ebetu. Sisi yade ebekọ wonanchini just say honhono ni nyina bekọ diabetes prostate issues ana ayamedima for eba center wo san ho a wotwa nkoso wo se won pa biate so doctor me na me yira na me kunu tina ye emfinhia dunum nie emfinhia dunie me nwoda a wo se no kora won pa biate wo waduro bi wo ba no wo be mo wanom gona enu kunu nkonko hia bosome ba ko pepepe koye check up na hwade wo be ko na se dam na wa fafuro won pewe na apade e Dr. Time da so nko a na ncha na abanya bie 0244 774282 0244 774282 phone papa ne phone a ukita wani mu nwase phone a ukita wutumi yi edi pie twa picture wo badwam Techno Spark 40 series ane Techno de woni seso wo babia Ghana fana babia wase no challenger chaza hwan na ne waseso wo bia ntime ne mpere esanse Techno ba yi na dwuma wa bo wo ma Ghana mu nti wontwamu da Fonts ahodo bia won ma ba de wa sha se ubodin meka ye kura bi mu din aba wutirim won ma twam saka bia menimuo etwabu se ya na Techno de no de anam se na dwuma ho tie wo ye adwuma so a wo ye de Ghana fo ye ni be so ye ni be je ho battery ye papa picture quality bibia gina so ntino wada so gina mu bepem sase waso wada fofra abo aye Techno Spark 40 series kono ko pepita wate surprise wodofo no manu yoma nyina ntumi nkoye na sane ne use ne kura sitia no kura no aye gam keke waka so wani beje ho wase Instagram no so socialmedia.com no wanam so Instagram no aye @Techno Mobile Ghana ana TikTok no eno so ye @Techno Ghana wokwa wonsa ebeka no bibia no afrey 0303 980 205 0303 980 205 Nana Panyfo any enkomo yada ya hotel yaba kasi abonto aso no eba Yetwa hot bite kasi ebono so ede amamo na ensemo a yede ba no eche nkrei ne yedi mu akote ni bi ni se enipa mienu na womo ahwe womo kwa wakwanhia bi a asi ewo fomina yebekọ ne akodi ho nkomo na kwame abam watwese ayasemo watwese kan de adwo obi pa pani e fa ne se jojo wadwo no sa be yebekọ akọginchire mu okwa minji so ana yebekọ ansanfo from na gonja hene wano so abanan abagana mampanyi rojon dramani mahama naso na komotwetwe no sen enesikoi ene donkuma wo mai emra se bedwam mo friends emtwefo enhiamu na efa ensemagodo bi a omai photo sanfo ekọ ye wa bra no wodi media budget ne ba no donkuma na chese ensem no dodo no a wo hono mo a eyenkontompo se wabo trim so ba franka ukrani e de ama NPP a nyasika botene 600,000 Ghana cedis ansan watimi akobi na ana NPP amanyoko no wo ne nsɛmtwerɛfo adi nkomo ɛne yɛsoboɔ no deɛ buburugya wo mo de bɔ ho anom na NPP amanyoko ni mu yɛbɛkɔ akɔgyina mu esanse owura kwabene Japan sɛ wono ene nipa wo betimi ayɛ adwuma no no wodi nkonimdie abramanyoko na fimpinu ene aduonu nwotwe ofa dubu ahen wane ne yere wo mu kɔɔto a wo mo gyina no ɛna wone kɔɔto a kɔɔto ne sɛ baabi a wo gyina no hwa na wo gyina hefa na kɔɔto gyina abeka wo no ho yabɔbɔ no nyina no a enumere hot bite kase boy de baba somo asonfo ne yabasa agya oba ɛna nkonkron bɛma ba ko da ma mienu entam akosia agyewa akɔde boaten mena microphone holder ajwa asare ena afi obrempɔ nana kwaku ampoma
Afe yɛhyɛ ensɛm na se ɛde amamare hosɛm ana yɛtoa so na rehosɛm ne ɛde ɛtoa so akwanhyia bi asi yɛ articulator track kɛseɛ bi load cement pipes ɛne ɛnyasɛm kuma fomina dansia sokwa kwantempoyi ɛso wadanse North Mercy no emu asante mantam ho asɛm ɛne yɛkan na truck no registration number GT5501-23 wɔn mu kyerɛ mu sɛ na efiri takrade yɛ ba bɛsen akokuma se ɛne sɛ wo free ekwan ana wono enam so besi kwan foforo no mu a enam so ema sa akwanhye si ya no peyi a ene yete sa rehosem no na manebo no kire se drobani no wolusu control kakra eno enam so ema enipa mienu ahwere wo mo nkwan ya na Formina District Police ya DSP Samson Wunyi mumuni wono kura na na edi dom no animu a wotutu na mokọ ho kwohwe se de nneoma esifa konti ye kasa de enipa mienu no amu no ye de akopie mu ewo adanse Formina District Hospital amukrabia ya nhwehwemu eda so a ekoso wonsem no ebeto dwa no wo manfo etimpotem wo mani abre pass ansa akwanhia no ehun nsem ya doso ewo memu ne senti ye kwa ahoma no so ne ye maame Pearl Adusi Satekla wono ne kasa ema National Road Safety Authority ye kwanso jojo adwumakuo no na yakwa kodi nkomo ede afri ho ye maame Pearl oti ye nkan de wasem akwa SOMPA FM so ni o akra yo ye jidi se wapom ye bokoye dasen so se ye bo wa homam no waje yen so anwumre na enkomo no a ye di no emise be ye bosome baako entamunie ne na wotwem yensa ye ba die emise ya tibia nkasa wo maimu akwanhia wodo a esisi wo yakwan so no ya doso na ye bisa ese National Road Safety ebra no bia no mo boye anohoba ye nkyerɛkyerɛ ne ade Edian na akoboni enti na nsemu asa kwanhia ho asemi ya ginsemu yi yo medase asemu mama ni sa kwenye obi bia endra ne enne akwanhia si ama ahwere omudofo bi me ma nyina ya akogina National Road Safety anemu ye danya ne ye ti atempakra na de wo mu ne se Cristiano Christians na diegu your campaigns akofo enforcement akofo akwasa campaign na ye na ye three police for KNGOs three won a wo kwano so nyina awura mu na ye ba media space no mu de bia na ye ti jingles ye bokoko na ayesa akofo mu nti ama kwanso for so de omu pedi omu reti se kwanso dodo de bia se o kai nipa ne yo isiri no ho na wa kai no na enforcement so jibu e won chen but akwese ya relax bi e wo sa dumi bi hu nti ama driver for ne won a wonam kwanso no de omu pedi a e no mu ye service maintenance nina omu shuttle ye SOMPA FM I anase woso echeka anase speed no koso or ye Yusuf mobile phones na ye de FM thing the highway and am highway ye calls ye drive on highway overtaking that also meanwhile no ye single lane road to na so no construction work on it na very slow into senior system now relaxing on no na ama indiscipline and I say one a wonam kwa so de omo pe bi a omo ya ama akwehia na esa man home so na wadaroma campaign ya semi a wokase akofomi me pato ye pese hu sanye bia road safety for no mo wo sika bia aban de support sa campaigns because some moko radio so TV so de obonyuma hodro mu no ye funded ya bia sa aban release sika bia na mo ankasa adwumakuo no internally mo wo fund bia ya mo di push sa campaigns na campaigns ayaye nyina no ye no aban na release funds man ye di edwuma ya try to yanga so be generate internal revenue after na ye di nyama bu akwemu start generate enti bicycle na ye di but akoye say no sika by the mayen ye di no ye ni eti so
yeah, you need to so make I say alive abai that na came for no promise because food will be a meet to me to the house kefia pa ama ye ni media nyina ya arrangement ni bibia one seed ko ama famba nti na sika ye di eduma na na say yi ni ye di campaign no te ma ye hu be sere because campaign no na so nti ya ko kan no ama ye hu say ye relax na ye our campaign ni wa no de yankasa ye de release no kwa ye de ye campaign no emma into campaign no to discuss wa win media ye no mu na eduma say who do ye design say who print niama say who ye niama billboard me ho kro no bad jingles ni na ye tikaka into the scanner ma unto me into a relax na ye so enforcement frame when I be NGO so come ye big collaboration driver for na kata ka ho no mo mu diremu ke ana ma awareness no kotro into bia na hwe ne ho so yie but jigu sana after the industry no ama no ho so into ye sika kem de fesa ban shepa ti de ni be and yes, I put it for one of the WM penny be what almost trouble me there. I can no correct. Say, I know a month for night say, young woman, no move for you. You can say, show what na yebehye ne de enkomodie no asi no yahye ne so hu se akwanhyia no a beye na wotwe miensa akọboso mentem ye record nyina no dodo no ane fa kese no ejina enkran kumase kwantempon yi eso ene ye betimi ama o list aka ho asem aka ye nya bi kura ne aboso na asem a ye bisan se mre bi ye ya we se road safety for mo de hyehyɛ bi ba ye se trucks akese no a wo mu loadi enema no anko wo mo hye no wo mo no anajo wo mu ntu because ebeduru ho no na ekwan no so adwo kakra me pacho saa emra no eda so wo ho na ekwan ben so na mo enforce no yi do me da saa emra no wo ho so ayese enforcement no mu ago ayese enforcement no mu ago kra ndi se ano ye tayi ni shebo no kra e ba ko pe and this ye time for review automatic and me yes ana ye ni stakeholders omo ye people track drivers association ni na ta track me ye review ta lo no me hwe say then I say ye di to akwemu na some measures no to me force na ye to me ma ye juma no na this measures be I say you see because a lot of the road traffic regulations I say laws no but enforcement no more go kwana they say you see na to me coordinated enforcement activity be about time na ya game na any juma no me one nyina we sorry wa I get some coordinated program and activity ni na edina fancy ya we dey said ye waka no road safety for your best ram ye nim say adwuma ne so enu nti na bra no bia yeso yenya akwanya no a na yada ne mu na mo nso matimi a kyerɛkyerɛ am omanfo so ada om ho so adroba phone ni titru na ye besere se wo mo nso emmoa na bibia ntimi nkonkan nti ma mepɛ o ye na wase anwumre ni emfa nsi ha bre no nti but akyire no se ye penkyemu foforo bi nso a ye besan abane ababagye de afiri ho ye da si ye pa ebuafo opanyina ne no ekodi enkomoyi eye pel adusu satekla wono na ekasama ekwan so jojo adwumako no National Road Safety Authority said de waka no wose campaigns no akofom na sika nso de kyese ebi kura ma na wo mo de aye wo madwuma esese wo mo yenti wo hyenkani no wote wo ka mu a me pato na so wada ho so no wa ye adwuma ni ye said de be ya wo mfa obi nkwa enkonkotu nsan ye mu ye to ansam no so na ye free akwanhyiam ni akwa awudie mu na ye kwa akopie mu e wo kwa minchi e wo Adanse South mansi no mu e wo Asante Bantam mu abantie bi a ye hwe no a ye be se onya be se let's say 43 years ye fra no kwa me abam
abam na watam sekan we sekan ma yi ni bimpo a yo no ne yedi ebu nua na na se ne yedi edwo abe no ana wo bi hunu ne ba ye papa your friend say jojo and the dodo na diam di nim no anu no nya mfi hye na aduanan enum ana wo maso jojo ehu na de asini ko anche busia join your Facebook eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na me pacho se bia wuni ani a ahu niema bi se ne ya wo ntaye nhunu ana wo ntaye nhwe a Miss Round the air member, why? Name of our niece, I know, dear, Obetimi Aba, no about the baby. Now, was to say, a branch of friends say, Gojabami, Kwame Abam, say, walk on a Jamaican contemporary and Tampe, Yanibi. And we've been watching and as our tree and watching Boka. And a fairly trim man or master council. And what you call see Jojo Kong, and you are John Papa. Many can say. Wano kra kwaju obi no wano so da ya asabia sanse mabu no ho no wo mesi afari wo be kwa jojo nya ohwe no atam se kan adwo no jojo de on na ba be pie mu konforo cha ba ya asabia e na wano abam no wano so ni wadu bi ase wano na kwa pie mu ho seja boys na yo no kakra wo mu chen bibi kitua bi e wa atiwa na enko ahoma no so ne akuapem brother enko bonkomo akuapem brother ma adwo brother ma adwo yegusu hwe se ansa ba ka akuapem brother e wa ahoma no so na yene no abo enkomo sansa me ne wo kasa ya jojo e de wono no wo prene nkomu anya asem kuma na hwe se ne wo de se kan no adwene ko achi pa hwe se ne oda ho azu yankwa akuapem brother wa ahoma no so akuapem adwo ya ni ami abema no hona mo boko ba cha boko na mo nchen tete kwa fra bo nyankopon na huyamabo ni e won kra ha ya tie nie sa Kwame Abam wano wo kono mboka ni bi wie ya watwese kan dia ko bojojo watwitwa ne se no fin wada we ya ye hwe ni we wu ananse we no de na asie hello agwa motemenka ahomano yegusu hwe ye fitri no kakra hwese en sabeka akuapem brother ofie pe na afi wa boy akase no sane yete abusia sa wo join ye wo Facebook ne so a eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na se mi hunu video back o de ko ati kakra bi ma me wo na tiefo enjoy kakra we na ya Kwame Abam no we ya ni aboy sene bo no kakra no me hwe no a sane oda ho no sa pepepe na ehya ase no a ba ko na na ase wa ko ni mu na mark da ne ko achi we na ese Kwame Abam mo mu nie we ye jojo no de se kan e bo ne ko achi sa no in fact abusia join ye wo Facebook ne so na ye sane akuapem brother e koto ankomo no so e de afiri benkum ha ofie pe akwa ba biem Benia medase mo ya kasie sai na nkomo na nkasa kura etie yo ye de ni kire ye Adansi South District e wo ye Ashanti region ye fe ba bi kwa me nchi e wona asemi asi ni nyina le say abrant na o she t-shirt under form no fe no Kwame Abam na Kwame Abam e de nyama wo shiri an ko ni nyame alafia aka otumi ku ni da adie nyina le say abrant obi a adubone de sebe ofan de say ye num eye mujadu be fe okono mba na ai de say obi a na adwum maka no na abushafo automatic na ye na kwa ya sabia na ga ya popa na ya hwe no aba eti ade a ota no papa eyi enura okwafun kodo we ni ade nyina aba be 4 to 5 ni no obedu fie na we pay nsu ara je so practice ahode na wakose wo nwura mu no opesa sa ahode no se nya hiri nti ma ode na ni kire bush kotwetwe eye enuruboni kakra ye red afi tramon eye wi nti oba na otumi se aba na ni so pa nti oba na brand no oda ho no so on sha karo no oba wo fe no jojo nti abrati jojo no so wo eye my abiesa ne oyire baako a woni na wo fie na mum na me cha de emrata Kwame Abam no fie wo no na jojo yire ne my abiesa no bia ni wo nti na Kwame Abam na de na jojo na odidi nti wona na Abam fa na chiboko na no de dadi si ne ko ho se bam nti Abam ya cha na jojo ye so so de gwan ya na ja otwahwe o san di si na ne anko akunse odutwa na papa nsuburu akasa eburu na mo men kasa den epete wo ho no se de twitwa na pa nti owie no de mapa na nem se den ogwan
Agwana aya youth na ewo kuro mu na na se mrate wo kuro mu ani minia ani wo bo ho mo dem papa what tire branch sabe one of them wo ka for nti wo hwe sabe tania aya abo krama hwa kan te pepe no fa na odi na cho fa na odi na wo di ni mu twitwi what chill na da bi okura no san de esi ba ko se twitwi ba ko kan na mo ono de na de na he serious eti me no ka say aya jojo no wo du ni edibiate no Dr. Fuchs nya dia wo betumi ahwe no wo ndi sa na me no ka say ya transfer no ko aya G o yi kumase asa na odi ayarehwe ana say kwa me abamo no so ono so da aya ayarsabia wo yi new edibiate apolisi fija no so na ta no ono so tie plan no gugu ni nam ebugu ni sem ma ono so ye twitwa na kakra eti me no ka say de apolisi fija no wa say tanya no wotumi ba na kakra wo kwa ko gina aya asemdie bia na wana na akọ ahye wo ho timi ni odika ya sana ti kwa me nchi no sama de abrante o fe no kwa me abamo no wotumi twitwa jojo ma akoya nsim bebre wo ho a enya asem ketwa na ansa na meja wa mu akọ no emfoni no a mehunu no baako de wada ho fata ya ase won kane ho ena baako nso ase wo sela akọ so bi asensan mu emu ho na kwa me abam no sha tare no wono no wasa la course bi na asia sensan mu no ono di seri amon se mu no okay ono de wotimi ama na nsa so timi se wo mo kire no bibi kitua bi sa na te pepe okay ane akwapem brother for ni din sem yachi na ne ebesi akire bia na ya na de asom yen why pe pa cho mate mo abusia ni pen ko bon ko aye akwapem brother wono ena nsem bi kwafare ba nyina wotoma na yen e de free eye kwame nchi kwa we wa de ehwo krono de kwame nchi ena abrante wakodi anyambransam de kwame abam ena wakwa jojo wakonwuma no se ne wojo abe asem na yawra hosem papa se wo join e wo Facebook ne so a wo behunu se ne yete enya de ye nika me ne wo ka se wo mbiru nyina gu aya asabia wona ehwa se ja wo mo pre wona nkwa wo munya wo nkwa didim se kim kwame abam wo mde ne begina mrana no na mrana na ko ahye awusoya toa ansam no eso na ana gonja hana yabonwura bi kunutu jewu swale ya wodi kan eboanan eba Ghana mampanyin yera jontromani mahama enaso ewa bankasiem Jubilee House na obabedu na sananante sie nyina no ayese efrida mampanyin yera jontromani mahama Ghana fo eto abama no afempim ye no ne 2024 na waso afenam so aye January boso na to sonson 2025 no enana no ntimi maana na so emema ne kiri nkwa na wono so nyeso se ne kiri dase enokra ka ho bi ena ma ba ye biem enkomo bi ewe kire wase wo motwetwe na atumi boa sane be ya asomdue mapa ebetumi aye adwuma ewo ma Ghana emu na ebra ya bon roba bedru ye no ena wakasa kire mu ne kasa na de wakarodo no a ema na de hye no akire mu ade ba brofo kasa sane be ya Ghana ma yenso ye bate ase bi na emu nchiemu no atumi akoye na sane ye ebra ya bon wura bi kunutu jewu swali ya wodi kan na wakasa no ne nsem no sei enesikoi. We are here first and foremost to officially convey our heartfelt facilitation to you and your resounding victory in the December 24th general election. Your success is not only personal victory but one shared by the entire Savannah region and indeed the nation at large. Your victory symbolizes hope for all Ghanaians. We are proud to stand by you and support you fulfill your mandate in the high office of the President of the Republic of Ghana. I was aware ya bongro ni atena kana no cheno kana mampanyi yera tondromani mahama so jina simpie so kasai atro se wada se bi mira piem na wan ma yade kura mana ye ne fepa na wada wan mo ase se wan matumi aba na so aba basra no ama ne kiri nkwa na wato nhirabo suo ede aguni so. There can be no progress without peace, and I wish to commend you for the peace that reigns in Gonjaland. It is my wish that other areas will learn from the peace that Gonja enjoys. So I take this occasion to appeal to our brothers and sisters, Kusasis and Mamprusis, to give peace a chance. We cannot accept the current situation where students are shot in school and killed. We can't accept the current situation where teachers, public officers have all run away from Boko because they are afraid for their lives. And we have given the mediation efforts to Otunfo, and he has briefed me constantly on
on the progress that he's been making. And we are almost there. And so the current fighting and killings can only be done by people who want to derail the mediation effort. And so let's give peace a chance. But as the army has announced, I have directed the army to move from peacekeeping to peace enforcement. That means they are going to be a bit more robust with anybody who is involved in criminality. So let us give peace a chance, not only in Boko, but in Nkwanta and all the other places where we're currently suffering conflict. I was away, I can, Mampani, you're John Dramani, Mahama. Yetwa ensem no so ene don kuma ewo mai emrahye bedwam friendsem twofo enhiemu na wo masem a wo mo kenyina ne se NDC aban yo mampani John Dramani Mahama edi animu no wo mo pese wo mutum futuro egu Ghana fo ani esanse edwuma hodo a aban dada no mampani Ekufuado woyeye won pese wo mo beji eho anuonyam enti wo mo ntenase enye nhwehan masade no enkoso na nkomo bako a wo mo ediye ewo nhyiamu no ase no eye debt restructuring eho dwumadie me pacho sa debt restructuring no ayeka ho asem no omampani Ekufuado breso na wo mo ye se Ghana de kadodo eka no ebu o man ne kon ama o maisi kasam totoye no entimi enkonkan enti amaman yahodo ya Ghana de kan wo mbehye na nkomodie ni nkonyesi ahodo bi akoso se de be ya won be gugu niema mu de amo my Ghana interest rate I did de kan so won be hye no matete so na wo matre ebre no so anim akwanim se won be ma yemfie ni bi aka ho na eka ne yatua ne nkakra afi na loan ahodo no so a balance na bibi atimi agina ne na so it is a debt restructuring no dwumadie no eno ho foni no matwa de akere wo no na no Dr. Kasiela to forcing ya oyo main photo samfo kopie mu ewo main mrase bedwam a body media budget review akenkan no ekoye no wo ka se wo mu na atimi aboa tototo niema nam sa debt restructuring no ho ama eka na nka Ghana edie no wo mu ate social December 2024 no a na ejiramu be o ha mu twetwemu aduosia ba ko akiri ponwotwe ene as of June 2025 no na ejina 43.83% na chese eswa ba form kura eno na dom kuma na se wo mo nte ase ne ente ase china sanse sa debt restructuring no kra no aban dada ne ye se wo mo de ba no NDC for sa brand wo mu opposition wo mo kasa say se sia de bia Ghana akwakodru nie enti no wo mo kra no mo mfua so enti se ne debt restructuring no aba na eso aba mfaso a mo ba begina emrase bedwuma be kase mo beji ho anuonyam eno de ensi ne ensi china kane so afo no wo hwe sikasem eso Dr. Mohammed Amin Adam wono ne kasa ye wo kire mu sei. Sadly, in his attempt to win public sympathy, he used copious pages to lambast former President Nana Addo Akufo-Addo for undertaking the debt restructuring exercise. But is it therefore not hypocritical to condemn the former president for undertaking the debt restructuring exercise and then you turn around to claim credit for the success of the same debt restructuring exercise? Is it not hypocritical? We know that Ghanaians understand this kind of economics, the NDC economics, which is to keep repeating falsehoods about the economy, thinking that it will stick on the minds of the Ghanaian people. But merely repeating falsehood does not make it truthful. The Ghanaian people know what is happening, and we will continue to remind them about what is happening. And what you want man in Kasa Yanuan so honomwa was says Saranso na Fetch for rating ya woman de buy and none so Messi Casemi, baby Anne Dakan and Yakra see a B minus on and amne dear, a dear say eco yeno, was here no so on my penny Ekufuado pencil and Nasa rating in Pejamune buy ain't see and this is for S1 Babaji when you yamwa and yenocre. In the same mid-year budget, the minister tried to claim another unearned credit when he stated that, and I quote, "Our credit rating has improved from junk to B- with stable outlook, a 2-notch upgrade, and a 4-year high." He's talking about the rating upgrade of Ghana by Fish, and he wants to claim credit for that. But we know that the rating upgrade by Fish was due to, again, the success of the debt restructuring exercise the MPP government did. If you care to know, I will read what Fitch itself said when they upgraded Ghana.
Eni ekotie ye kane soafo no hwe sikasem so Dr. Mohammed Amin Adam. Yetwa ensam ne so na ye de ani akire mu ewo ensam foforo emu. Na wansam foforo mu no ye gina NPP wosunu kokroko amanyoko no emu. Ena wonu mu twetwefo pani Justin Frimpong Kodua. Wonu nsanjofo abonkomo ena wa chese o. Asam no de ya simple and short tie na no wa na wo hu se amanfo ye billboards ahodo ene ebinu mu ye posters t-shirt ne souvenirs ahodo hwan beba maintain de ben it is hwan chese ene possible and possibility nyina wo mbi ni nyina ye wono mu a wo mu nya ya wo bekura franka na wo mu de atuduro adwa ya fra bosompo ede ya hwire treasure srama akwajiru tumi ede ya free NDC for nsamo de ama MPP amnyoko no ene wo so o ebere na anya nso ye na de woni abie kwan na tum se dadwa afa obi a wo pepa na wugina brane e wo sikasem mu na edi kan ukura wo mu die mu integrity ka ho na obetimi ade amnyoko na nim no efiri na akuro ye kofa form so pepa se no abafele no se wo kofa eye 100,000 Ghana cedis kan sika no be se 1 billion eno akire se wo wie na se wo de wo de pepa se no se akoma mpanifo a but more than 500,000 Ghana cedis. Esa ka hon 5 billion. Faka hon ekobomu a na akwaya 6 billion. Na wojina CPN ni apaso ne mpani bon komo no. Wa kire nsem mu sei. I'm happy to announce to you that we have officially opened nominations for our party members who aspire to become presidential candidates for the 2028 elections. However, there are some guidelines that I need to bring to your attention. First and foremost, nomination is open today and shall close on Thursday, August 28, 2025. An aspiring presidential candidate can procure the nomination forms after the payment of a non-refundable application fee of 100,000 Ghana cedis, and it must be done through a banker's draft. Again, non-refundable filing fee of 500,000 Ghana cedis. To successfully file your nomination, an aspirant is required to pay a compulsory development fee that will be determined by the National Council. And the Abusia, sani o cheche mu no eno ana meka na animu ho no. Ukita usika yi 100,000 kanisika 1 billion na de kwa we no ya gi ayemfa ma bio. Ena o de forms na e kwa nso so a 5 billion eno so ya gi ayemfa ma bio. Nembom enkosesa mfa ngu botom. Fa kwa bank na gi bankers draft no fa bra won eno ano no. I was so good John Pipia on your corner, some for Shamudia, one more for here. Now, church for Penny de Mamma, your corner, or Justin from Poncodia, one so I can sign watch us her, and the Anomomianka and NDC for Galano, one move to Papa. Now, was a run of the other one man says so much dread any more. Now, one more than I want to move to Catashua, and you won't say that one year Papa, so one move to us or moon to no wapa. No other one tells you about cancer Ghana for and foot to Ghana for any. Now, so come was a one more NDC executives beer. One but me a can people says how funny in I'm saying one shall see one more to be a woman animal. To speak again, to stand up, to rise up and speak against what is happening to our water bodies and forest reserves. Indeed, if in the last 8 years they saw something wrong with the Galamsey menace, then they should see something worse as happening under the NDC government. We are calling on them to speak against it. Na I know what you know, Penny Panababa Tressa. And this Yamanyoko Batana Konyashi, Ghana for you need one dance here. Some Raya friend, some Marano, one much Chianasa, and Tiadia, Ebequama, one more, I don't know much tomb. No one so more anasa, a big woody above one more, no much Yamrana Kuanwa, Sunday Baya and Pipini, I didn't be Wabon. The other issue has to do with selective justice and abuse of power going on under this government. For the first time in our history, we are witnessing the reckless and politically motivated suspension of a sitting Chief Justice. This disgraceful act is a direct attempt to cripple judicial independence and bend the course to serve the agenda of the ruling party. Indeed, it is a dangerous precedent that I was on your turn and carry a church for Penny, Adema NPP Amanyokono, or Justin from Poncodia.
Yeda so gyina NPP amanyoko no emu na kanetro for penyini de ma wo mo engineer Kwabena Jeye Japan en wono so officially wa magana fo nyina hunu se ne kondo se nyame ya domo a wono so ebeko presidential primaries no ebi na wo mo eyi no a wakwako him franka de ama NPP amanyoko no na kire se wo mo bie nominations ne wie yese kim en wono so efrenchie mu kakra bi ya wodi na ni so ade hunu etudwa en wo kire mu ese se sia ba bia wo man no adru no wo mbenya wo bia enkabo mu hia no wo mu die wo value na afenso wo betimi abo atoto ne ma de ideas foforo aba na abo adwumayefo ye adwuma ye betua wo mo ka wo adwuma wo mo ye no wo mbenya so akatua na afenso kuyayo eniema hodo bia enkoye wo man no emu no wo mbenya wo bia wo betimi asachira ne mu kakra na se ye hwehwe wo bi nso dia na eyo no Kwabena Jeye Japan yentie. To restore our cherished values of service, sacrifice, selflessness back into our body politic. I call this the Triple L Japan. Present myself to you as the most viable candidate, offering a new dawn, a new dimension, and a new direction. Yes, indeed, I come to you with a clear message. It is time for us to usher in a new dawn, a drastic departure from the status quo that has been associated with our party in recent times. A new dawn where the MPP rediscovers its soul, where the culture of hard work, meritocracy, integrity, and professionalism. Eni ekoti ye engineer Kwabena Jeye Japan kaneno na wono ena ye trofo penyine ema NPP amanyoko no. Engineer kasa ne nyina no Leicester Company Limited adawromenti. No amanfo na etwi won ti men pa sanse. Wonim se ne kasa a wo kasa no nka eba no. Bra betie bio bra na betie bio bra na betie bio sans ode Yas toothpaste and toothbrush and we dey twede se enhira nka obi bia ye de aba se ukọ dwaman so na ukọ papa osen papa anansa bro so ya betimi de apa osen yie pa de a Yas toothpaste and the toothbrush no and na papa we no ohun asampa we no etia we ye nkwa agina na ebua eno nti ye wane whitening ye wane herba ene ye wona ahodo bebre ye awunya bi na sa wo de two table so a ekoyie pa eno nti woni abusua no woni mofra no dwene wa mo se ho dwene wa mo se achi nam no dwene ho ansa no akọ akotoboro so no sa wo toboro so no de a na ye Yas toothpaste ene de brush no ene betimi aboa wo se ukọ ba bi a ukoto bie na so oni bi a wo de age numbers ima no na won frɛ ne yemfa bi mre ne sesi a no no so nton adwuma 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 335 0501 390 335 na fe one mpani emankomo ewo ho ade ba akwa ya na mempe ene se ya wi aduane na ya gusu awie osemanu mu ato I mean how me se wan hwe ye dakro obato newspaper na wo bi kenkan esan se ya aduane ya wuntimi nni enti obaye asiwa wo bi abedi na emom se wo bomoden anya time herbal mixture no mo a sa problem yi wafirim woni obi ani asem time herbal mixture bia wo de ne malaria wo hia time herbal mixture wo de no honam na ye oya etai tutu pa udwa wo pa time herbal mixture baby to KNG herbal eno de aba enye na e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu bia wo nso wujunso twa no ase eho abie kakra ntino bia hokra utimi jonso na wonya ha we se wa jonso wa hunu bi nso ho ane de na ye mabusua no wakwajonso a che kwasima ni mudo na wonyo nwie da wo bete ya pa tempentem kwa uhia time HH mixture correct one betimi abo pa no we immune system no na ye weak oba na ba ma edru anwumere ana ye kompamu agro no so a ba no wada ho se ya nanka ne wabusa wawie saa de no de enye ye mfa mmobra uhia time HH mixture ba ma ya ho so ya mehu ye ni mase ya akoni ye si mema nyina na mu ye tro signature egu oba na chi na bibi anya fine ubehia time HH mixture eno ne correct one betimi abo pa edru enya mapefo ba o makoda ni fo na koda wonya mfinhia dum ye obi aka bia ebetimi anom bi KNG he ba dawroma eno wode aba wase bibi chi wadwan na opedodo atu a eya age numbers 0244 417669 0244 417669 na o Fred ya phone a wode be frɛ no eye Techno Spark 40 series correct one eno no we no eye very slim and stylish ena efe pa wo yi say now ekitawa
we bia we dey unya ne hene aye Techno Spark 40 series ne bo na so dey da form say kulem wo ma dwene boto bia so na wan ye de aba na afi wonim say tese nsuo ton so fam wode ne wo be hu a obi wo ho na nsuo akwabo no say we ko program na nsuo akwabo no we ya na say to nsuo ma no afa wade awia boso afa wade to mfutro mu to atechemu no am wade so na ko baby aye Techno Spark 40 series baby to Ghana ha Techno stores e twa ho ahia nyina benya bia to say wo ko phone shop bi no ono nso si oni bi a wo ton a je numbers man wo ntwa star call 0303 980 205 0303 980 205 afei Instagram obetimi ahwe kira kwan at Techno Mobile Ghana and at TikTok no so won so ebutu ho Techno Ghana ho so ye je ho sekire me na ewo ho na emom se bi a wo de na ye stroke na ha wo sisi ya de uchepe ana se bia wo de na kwa diabetes mojabro so ni esikire ya de nyina na agene ho sekire me na wo ni padua no hypertension kidney failure pa de ampacho for ni kirem ewo medimafo eba center Dr. Time da so won fa bre ento ya de no so mfa ma ho ho nko na wudura awo ya ma aboso mepe wo ye de ya abanyem wo me se wo ne de kra wato yam kra no a wo be yi de batum na bibia timi akoyi ene da ne na wo so a bra na ye nyimfiri wo so na bibia enya fine madedia e na aha wo uduru medimafo eba center ye de bre ene na ye adwuma ye de bre beto ya de so ni apam no na fe wo so ho atimi atop Kumasi ye wa ebu akwa agogo aban suku no hwe ani mu pe ho de yebutuo e na wo bankran ha so abebo esesen opoku ase mayira ho de ya de bia duru ho awayira nti efre ho mayira tia wakora doctor say bibi kire wadwen na person na ne bon koma age number ti na fre 0244 774 282 0244 774 282 and a face 0500 727215 0500 727215 udima for no wono ane he ya yentwe ye ho simamra ye bape ye de kase no nto aso no ye de bema wo sei Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso ababu Medimafo pokwase maira Accra Medimafo pokwase maira Accra Medimafo Herbal Clinic aba Accra anu e wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne botem yedemu an yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa na ye tues ka no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode ambam connection ne mu de we obo wo de ba de kra wo ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Medimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it slim macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na ready show Techno Spark 40 series for cra abedwamas ejawo e wo more style ne wo more spark sleek classy kaish
Screen is sukama. Check. Battery no wahodi. Nesa chanso. Check. Crystal clear AI camera. Edima phone ya ubechucha. Ube posting ina. Triple check. Super fast processor. Edima games ha ubebo. Who streaming, who snapping, who slaying, and who flexing ina. You can call it Slim Macho. TechnoSpark 40 series. You get them all bold, trendy, Gen Z, and the what be bien to me so long lasting battery techno is your plug. Yen in Temtem, Bora Techno Showroom Bia, and Adila Bia Ejinatum, our Ghana Fanenina. So one north south, so what east west, Abiano, Obi Hodma, Nina Buono, Edda Fogra. A dear Grana Woche, TechnoSpark 40, a slim, a Budgemonte, a Sparky Baby Bia, Ubet my friend, I was 030 3980 205, and I said, following our social media, Techno, stop at nothing. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom, les condoms moulés à des nichons. TV Emma Aketiapa. No kura wakatua no wobaji ne heya so ye do bibia se semani otwen honhom ama ye twa ye ho be se sima ba akopɛ aba ye to akase no eso ye gina high court e won kran heya na enam sa sky train scandal ya e ba ye na mpani e de nipa be se kakra akogina court na wo bon suje trese wom enam wo monsa so abai na lusu be se 49 million Ghana cedis ama akodi sabe bota ensam fatamu no enam so ama panipa sabra no oda no eye yewradu bu ahen na yire ye friend say Mildred Donko wono na ye third accused person wono na no wo ko ye say ne lawyer atachia wo mo number enti wo sesa lawyer no wo ko akofa lawyer foforo ye friend say nutifafa nuchukui wono enu akwakofa no na ene wono ko court a lawyer say asam no nka ebe ya nka court no ntu asam no nhyada kakra na say won hyada den hunu asam no sane yete enti nka court no ntu asam no nhyada no wonya bre emfa hwehwe asam no muntie mu sane omo ba court free day 1 edi besi na nyina no sane yete e ho na court no say feri piempani a otena adwamu aya Justice John Nyante Nyadu wo se hwe na mranim ni na wo ko mo kola no we I mean how say wo bia ba fa wo say wo ye lawyer ni no wode wa ba court na wode na asama bra wa wanka hwe anja no abegina court for the way won wa ka che ne say wonimu a won ko no ko busa sansan panisa tie bisane agro no na emom so no betu asam foforo no de ahye da pa de afere wonya bi da bra wode ahye sa bra wei djuma se ne ebedie no ehwa no wode ahye nti efiri sa bra ko si ebesan betra se bio no se wonimu a won ko busa ma Mildred Donko say ensam no a wode betu nanim no etesen na wo mom nche na daachi won betra se a woni aka ne ye na semo Ghana by the by ya na won mu chirmo se wo hwemo pa no National Cathedral Board of Trustees no just sika sam na want to ye no 1 month to ni ye anam so ama Ghana ya hwere sika pa nam so nti no aba na ba begu no na ni opoku mfa no nku ye dware a ye ho mpai na asamfa na semonko na former chairman Adema Pentecost asafro no kro ya wo ye titere ni ya National Cathedral Board of Trustees ni wata no Apostle Professor opoku nyina ene won ne nsore medi nko no just edruma bia na nsem bi hono aya na eja
na yaso tiri mu fan yi a ya na kyerɛ man wo wonchew enti wono de asɛm bi ho no mu a aya na sɛ fata so oba monte so no ba kyerɛ mu sanse so obi kan tam go so sɛ bio na ko ano na nan ko kyerɛkyerɛ mu a ade kye na akokɔ giko wo do bɛyɛ mponkodwuma ama wanka sɛ wate ho bi ahwia ne nyina no yɛsɛ saa nsɛm no aga na aban keka no wɔsɛ nya de ɛte saa akora ɛno nti wo ba kyerɛm sɛ wono no ne nsa ho nyina yɛ fitaa ɛnya de sikasɛm ne ho mansotwe bibia fa ne nsa ase sɛ ne aban no wahyase a wɔakyerɛkyerɛ ne nsa ɛwɔ wɔn so no. But then I knew that in the Bible, all those people who work for God faced through the challenges. So that one too, I thank God for that. They were not discouraging me. And they were, some of them were very, very disturbing. I mean, especially those that are absolute lies. Some people try to tell complete lies as they are talking about the cathedral and some they're lies, 100% lies about these things. So I said, no, I need to pursue what God wants us to do. I was your way a former chairman at the Ma Pentecost Asafo. Ya wa Magana, one of our teacher. Wada National Cathedral Board of Trustees no ano Apostle Professor Opoku Onyina. Yede kasia bono ekowia manone na beto dwase Russia air strike ibi akasa ewo womo prison bako eno no eye region bi ewo southeastern Ukraine nam so ama enipa edunson womo atonanom ewo ensiedo afoforo beye aduanan mienu enso de bebia womo edadada na no odi adodo no aprepra we no Ukraine official bako na de sa ama ne boyi ababeto honom na womo echire mu se adan awodo no omanfo efie japade ye bemben sa southeastern Ukraine honom no nyina nso ebi akoso ewo honom a ne ahokyere pa na ababeto omanfo eso na Ukraine President Chief of Staff Andriy Yermak en woni central for twetwe nkomo no se wo kasa de etia pa sa Ukraine Russia ntokwa ya yeka ho asem wo honom a asadwo wo honom a na asan Kenya ne mu kakra no wo mo kire mu se sa de ya Russia fo aye ne de ya de bi ha dwene pa no wo mo se sa bia ye honom no SOMPA FM Russia fo eklemi se eye wo mo edia free 2022 no wo mo se ye hono ye annex neno na Ukraine fo se wo mo ntiase ya annex sesen bia ye o man fo tete a wo mudi wo mudwuma obi anim se hono de ye kan Ukraine no hono hono so adane man so a free 2022 no eda honom na wo mo chiom se sa de no ekoso no ha dwene enti mpenifo hye no toto ne ma se de be ya sa de no a esi no ensan ensibiomti arabosam a free Ukraine honom so eba ne adane mu edi amam no ye gina so na ye de nsem no asi ne ye de ba ye no na de edi mu akoti ni bi ene se owura kwabna je Japan ese NPPM nyoko no so wo mu probi na wodi mu obetimi aboa mu man na sakire etimi akonkan a na eyo no Kwame Abam wakono no montampe wi ye no bi akọjujojo sabe ewo ntikrum ye de ho nsem brɛ o ye ko Gambia nkwanta ye no wo fenso South koponi mu wasante mantamu ekofa ho so hawo ne amane a wo mo namu na kropono anam sini wono so ahye wo manfo no ho ba se ankyakura wo behunu puntu arabosam a esiye ya kwanhia wo fomina danse asokwa kwan yi eso ma nipa mienu ehwere wo mo enkwa no ye de ho amane bobrem yero adubu ahan na yere Mildred Donko ne lawyer akọkina court say asem no wonhye da nimu court say unimu wo bedi asem sanso na na ya bonwura ebo anai ba kana mampanyi na so a wode kire nkwansem ebre no na ebi eka ho na enwumre ye bekenkan edema mo madwenkyere kakra mode afa Facebook no yede ba komienu bi efam na ya sore so ansa na adwenkyere ne beba no mposha no so say Leicester Company Limited adawroma and what the yas toothpaste and the brush no ebe so yasene time herbal mixture ne time HH mixture no wono so kita ye mu den nemom se ebetimi aflaxi ye pa de na ye Techno Spark 40 series na afa ye de bre time e de ato ye de no so medimafo herbal center adawroma wono eka hono bie Hajia special local foods ni o po aduane papa nyina fie ho na se wo pa aduane papa fo ne kire mu ho na kwaje odi esesi a wo hacho transition chan ho no atomic kwan so no ho ene obutu je number 0246 359 921 0246 359 921 also free delivery guy no what we do and bebre osisi a come answer the free pillar 2 do me here I will say the tension in this country is too much. People are dying, people are missing, people are suffering.
I mean, how for the way security couples no more Ghana hano. One way, kakra wadi aba ewa ha eno. DJ Opedimo was ready for Kumasi Swami. Was it? Say kura de den de ekoswe. Say the asania. Wa man no yenhunu ade papa bia wo mu no. Say serial killing, serial calling. Ni nyina be kanfra. Ama say ohun serial kra wo hunu ba bia defa. Next dia wadi aba eno no. Achimbo adi was it wa hwe live. Eddie Free Basildon, our London, Abrochimemo, was it? Watch your honorable Catherine Ablima Afiku. One on a watch and after Nyanford, my champion, was watch your ye pa Sly G Sly, or the Bakwabaha. Was it watching you live from Kumasi and overseas? Was it more fire? A jabebre in what to the Amaya was it? My sister Fine, where is sister there here? Mo engineer Shamaba was it? Hey, happy birthday, Nudian Kanure Yefi. Was it on one Kasanka Linda Pearl Davis, our uncle for psychiatric hospital. Was here any birthday to see young Wishinwa? And now here you are, man, into happy birthday, come on, why? Rahim Rankins are watching the great evening news live at the Free Center of Ghana, Kentampo. Or see, in fact, the current government, one transit, Nasania, Jumana Ajan in Semono. Starboys who are here live, I will have Mim Airport. Rahim Rankin was a MPP for NT. Bebre says he can have the Babato flag bearership position. Hey, I mean, how? Nana Yabu was here live. I was Shukra Dansoma, was what you be Derek Ayete. Was a good evening. Yes, my good evening, Pa. Sanso and Mr. Dunphy. One also from Mr. Dunphy Suit Hub. I was see a boy. Was one also what you be I was sure I can come from what you ne and then we I may. I could see a walk what ye boating. Many. Ajua asari and a fee. Abram Ponana Kwaku Ampoma.